June ni somni pasari thole ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Manipur boina wangin tlangrama tribal atam jok zone ha thak te chuan an chen na in an veng le an khua chu sanin an sahimna zongin arem chandan da ni nan tlan chia a Mizoram a po zone ha thak ral tlan hi sing chuang anom mekani Meghalaya khopui Shillong a po Manipur atang hian zone ha thak ral tlan sang khat vel anom meka Shillong khopuya hian zone ha thak cheng hetle ma zong anum sabok ani Manipur atang ral tlan te hian Shillong a himna zonga tlan lutin tom himnan in lo turan han zong ta a ma se kha sikho enkol tu traditional council dorbars nong anti mai te chuan in lo tur nei tu te chu anin lo tur nei te chu ral tlan te lo tir lo turin anti ta tat mai ani ral tlan jinga pakhat lelen hau kip chuan anuna in lo tur zongin nongrim hills an kala in nei tu ta ner in befelin in lo tuma anin thiar lu don chuan in nei tu te chuan an phal le ta tlat lo mai ni in na soya in nei tu nu chuan an kho ho tu le committee te chuan zone ha thak te chu in lo tiran phal lo wangin kan lo le thei lo tur thu min shilani ti in beidong takin soya vengdanga po hetiang hian in nei tu te chuan anin lo chu phal ma se an venga dorbars nong te chuan zone ha thak ral tlan te chu in lo tiran khapani ati madan ritinga an headman rangbas nong chuan thu chu siamin an state pon atanga ron lut ten hena anin lo tir lo turin hriat tirna ati choka he hriat tirna zom lo te chu an tribal dan manga hreman niang ti asoi bokani me ni thuma tanga Manipura boina choka wangin lo thei lovin zone ha thak tlang mi te chuan tlan chia in hum himna zongin Mizoram le Meghalaya ten kala Mizoram a chon sarkar le OMA ten dot taka lo dong songin zirlai no pangte po athlona zirna pe kan ni hiala OMA te chuan an eile in le an mamo dang ten ngai to saka chuti lai chuan Meghalaya a chuan an hnong mek thung ani Manipur atanga Meghalaya khopui Shillong atlan chia Manipur University professor pakhat chuan khoi hmuna po kan hnong ani bere atia in nei tu tamber chuan ral tlan te hi an khongaya in lo tir po an duwa ma se an kho ho tu te hne na tangin phalna an la kangaya chu chu an dan ani a tuntu ma hi chuan kho ho tu te chuan ral tlan in lo tir an phal lo ani ati Cookie Students Organization Shillong chapter an president JK Hangsing chuan Shillong mun tren khata phei chuan dorbars nong te hian aurin na tang awin anin chu state pon lama tang ron kalte lo tir lo turin an hria tirani atia Meghalaya chief minister le deputy chief minister te po kan bia tongka chuan man lo lak tur thu min hrila ma se taka malak na kalna mulawani ati heti lai han dorbars nong lamte chuan Manipura boina chhu hnu lokhan Shillong ommei teile kuki te inkara boina chuak ve ngala hemi wanghian ral tlan te hi Shillonga anom lo chu boina pumpel na thaberan ngaya wanga hetianga malata hi an ni ti an soya kho ho tu headman te inzom khom na pol ka sinjuk ki nongsin sar songka bri u a an general secretary rapiang lang bla chuan in thliar na lam manilawa kan khwale veng ral mon theinan ma kan la ni atia meininga khan Shillonga mei teile kuki zirlai te inti boina wangin mi som paruk zet man an nia hetiang boina hi chole lo na turin ral tlan te hi in lo tir lo an rel ni in na soyani hei mai ba ka hian hetiang ral tlan te Shillonga nom mun an khuar tir chuan ruilo lama bo boina na sa zo kan to kang ti an lau thu bla chuan a soya Meghalaya hi ruilo sum don na kong pui ani sa to a ruilo tol ruk na lama man tamber hi Manipur lama tangaron kalan ni a chu wangin kuki te hi kan in ben bel tir chuan ruilo tol ruk na na sa zo ka thleng pal thei ani atibok heti la hian zo na thak te hian lai tum khra rinja le Happy Valley vela in lo turan hmuni in Shillong journalist pakhat chuan a soi ve thung heti la hian Shillonga om researcher pakhat Boktoram Moro chuan Shillong veng then khat entirnan madan riting anga te hian kuki le zomi te chu kumsom tam tak an lo khosa to a Manipura boina lo chu hnu hian an chung ten an ron bel hi thil makani lo ati heti la hian East Khasi Hills le Garo Hills a ko ran enge mozat te chuan ral tlan te tan hian tholom thanem tak an tho ve mek thunga Shillonga zirna in tam tak chuan boina wanga an zirna chun zom theilo te chu boi puin
thei to ban chu mek ni in report danga chuan hriat tur om ve mek thobok ani manipura boina thleng mek hi mi then khat chuan hindu kulmuk pol ten christian ten ek chona tura an malak na peng pakhat RSS te agenda bulpui nian hriat thu an soya hetianga soitu te hi minran nilavin a soitu jinga langsar ber pakhat chu Kerala state a Ernakulam MP nilai hibi Eden ani Eden hian zirna in le pathian biak in ti chiat tamber hi Christian te ta ni a sarkar puina in ril taka tum nei ran chungin mi then khatin man la ti achiang hle ani ati Congress Party MP Eden chuan ama le Iduki MP nilai Din Korea ko se te chuan tu nai khan Manipur state an tlo ti asoya Manipura hian MP an ni thuan soi chuan annun na tan po a hlau om mani theya wangin Kerala tanga ronkal zirtir tu angin an kala relief camp le khotlang ho tu ten kongkual ni in an soya kan hriat hnem berzinga pakhat chu Manipur chief minister hian meitei silai keng pol te chu tran hle a then khat pe chuan chief minister hian heng hel pol te hi silai le ral thuama pe kan rin thu an soya sarkar sipai le police te ral thuam chu saktu meitei hel pol te laka sarkar in action a langai lo reng reng an ti ani atia independent MLA BJP puitu chena in an kal thu soin hibi Eden chuan heta hian he khuwa social activist pakhat chuan he boina beile tha te hi Christian an ni zela hetianga malak na hi chief minister hian a hriat pui vekani ati ti in na soibok hibi Eden chuan kan holamin Delhi atanga ron hol him meitei Christian BJP MLA pakhat chuan a bial to adu viona a atlo ngam lo thu a soya asan po abiala ama aveng tu chu meitei Hindu an ni wangin an tha mai lo thu a soyani atibok heti lahin senior journalist pakhat Manipur to akal an to akara chuan boina chhuatan tirlama thil omdana mun nge ya mu chungchang soin ani po hian he boina hi Manipura BJP sarkar le chief minister Biren Singh te hriat puina cho chuange ni a hriat thu a soya mei ni thum le nili ringot khan meitei Christian biak in zani somli pasari chu hale ti chiat ani manani atia akara chuan Union Home Minister Amit Shah le Chief Minister Biren Singh te mhalak dan hian India marchaka BJP ten chi le chi inkara boina cho chuan tumdan alang chiang hle a BJP thazar hnoya an khallu tribal namte jinga boina achuak mekani atibok Manipur boina chu ni somru katling trap to a tharum thona chu top maidon lo ni in alanga heti la hian sarkar lai puile Manipur state a sarkar lai BJP chuan boina chuak tire thei silavin India ram zau zoka thudik lawan puanga India ram mi puite bu man tum mek ni in alanga nimin khan BJP hroi tu pakhat Amit Malvia chuan Twitter a thu po sin Manipur Patriotic Party chuan thu chu siamin sarkar lai puile Manipur rural to Congress Party chu tuna boina mo phur tu an ni ati ni in na soya a Twitter post a chuan Malvia chuan Manipur Patriotic Party General Secretary Naurem Mohen chuan tuna boina chual chan bulpui chu Manipur le sarkar lai puya sarkar to Congress Party an ni ti in Rahul Gandhi nena lekha thonani atia heti la hen Manipur mai ni lo India marchaka hian jun ni somni panga cholni liamta thleng khan Manipur Patriotic Party hi awam ti tu marang hrengai lewa hetinga Congress sarkar ta to pu tu Manipur Patriotic Party GS Maurem Mohen hi signpostnews.com nei tu le editor ania he website a hian Manipur boina Congress Party dem na chu post masak ber ani antia Manipura ama rhachiang tu de chuan Mohen hi Manipura rural mek BJP ne na in bethata kan ni antiboka hetiang lorik taka chuan mitam tak chuan BJP te hian kongsang sangin Manipur boina hi politics khelna ran mang mek ni in an ngai ani heti la hian Mizoram BJP unit chuan thu chu siamin Manipura boina chuak mek chu atop na turin Manipur chu president's rula da an phut thu an soi BJP scheduled tribe morcha chuan Manipur boina chuan mi za ai tam tha an ni to a biakin zanhi somni chuang halani to ti soin hemi hnu po hian Manipura mihring tam zok te chuan tlem zok te chu tharum mangin an la be chun zom zelani an ti a hetianga tharum thona hi chi le chi inkara zau zoka al choma khan me mi dai turani lain Manipura BJP sarkar
Chief Minister Biren Singh kai hroi chuan an chemal zok ani atia Manipur sarkar chu thriatin arang theiang berin president's rule puan ni se chu tuna buina chuak mek ti re dan thaberani antibok heti la hian in rin ni khan Union Home Minister Amit Shah chuan New Delhi all party meeting kovin Manipura remna le muanna theinan president's rule chu adam doen ni lo ti soin boina hi azi zela jun ni somni pathuma tang khan tharum thona athleng to lo ni in na soini nimin khani USA Egypt lo azin Prime Minister Narendra Modi chu alo ho nuwa Prime Minister hian Cabinet Minister le mi poimo te meeting nei pui ngalin heta hian Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur boina chungchanga Prime Minister hi thilom zia hril ni in puan ani heti la hian nimin ve khan Congress President Malik Arjun Kharge chuan Manipur boina chungchanga Prime Minister Modi angoi tla chuadem thuwa soya Manipur State boina chin feladu taktakani chuan Prime Minister hian ti masakber tur chu Chief Minister Biren Singh banani atia BJP sarkar do soi sang hian Manipur an enkol zolo zia hi a hlia khu zolo ani ati Manipur Chief Minister Biren Singh chuan cholni khan New Delhi Home Minister Amit Shah komen Manipur boina chungchangan soiduna Biren Singh chuan Amit Shah nena tang hian thurona lati soya Manipur boina chingfel turin pol sang ayo te chu in biak na nei tum ani thu soya heti la hian nimin khan Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh chu engtikong main in biak nan nei puidon lo ti an soi ITLF te hian tribal hruai tu te chuan Biren Singh a kai hroi sarkar chu biak an tum lo thu soin Chief Minister chu tribal zong in an ring to lova anam pui mai te zinga po mitam takin an ring zo to lowani anti ITLF te chuan Manipur boina hian tribal za chuang an thi to a khozan hi le pakhat halani a insanga chong le biak in zathum samnga panga hal ani to boka mi singlia ya taman tlan che to boka hetiang hnuai in biak na nei le tum hi omje om lowani antia ku ki zo nam te hian mei te te nena khosak ho zel hi kan du to lowani antia Home Minister Amit Shah nena lo thlen to angin zon ha thlak te puala ro rel na sanan ngia chu an din na ni thu ITLF te hian an soya remna zongin muntina kan tlana kan theya piang mu in kan bia kan beidon to hnuwa in biak na nei tumna om hi kan hre thiam lova Manipura remna le muana ton tlinga om theinan chuan kan thil phut min ti hlo din sak chia hi damdoi om chunani antia zon ha thlak pol te jinga Manipur State sarkar nena in biak na nei tuma mala an omani chuan an chunga na takin action la kani ang antibok boina chhuat tir lam khan zon ha thlak te hian remna zongin man la a Union Home Minister thenga bia in an hlo chama har satna na satak tuarin an chen na in hal sakan ni a an unaw te tha sak an ni boka tuna chuan an ma ni ngai dana kalantum veta ni in alanga Manipur boina hi re mai don lo ani satlia lova ala in tran don chau ni te po in alangani bazari lo thira wangin kan lo me